không Vailhun Tavin là ông ta Kusi Doungel Longdamsa chứ ông tại cái gì cả nó mà họ dỗ gì rồi organization cái phong hòn lantin tiếng lệ hồ salam hòn thiếu tiếng lệ hồ salam hòn in lantin ở đây là bên aku di Baptist Convention President Puin Vailhun na Vailhun na tao na suhin na ipaitin na hiin ban ba na yung kitol di wahiin kinopo in to in pan no para zo si pan dingin This is Cookie Christian Church Tim Tumben yung Lipoy Mota. Ako na daw siya kimangsa kanin ida daw ni kapuna so KJT Cookie Christian Church thalengin kay atapang pen hidong lang pate ho ute ho aum lo sing kay ka hung dim do hin ama hi ta hel to kibop nai hin church lang sangin Cookie in pilamahin sot pi kan kibop khom hanin in pini kiso aboy lai ta jong chun Cookie nampi consultative convention na chun kay chairman kana pangan ama hi moderator kahin ama le silaya pastor hona gogo ponchi ni Cookie gawan Cookie pon sampai banin ku ho sampai ke lain ting tio ting le ho salam ho dong ne tu sa na mo bin Donen ilang suha momon itu siapa yang pintar ilang suha donen kata dona itu ni saya hozau si pathen momon nala samna kita apa di kampopi town committee nama ko ni hung tila dingin kan ki ni he Ngailut nau kaza nau avik sanin Longdamsa hi Tompon khat na Vailhun kating itu town pompi thalenga zaumta Longdamsa hi kan Vailhun nau tantin kalai hon sisin so yuwintin pontin howin kating ki ho phai tantin CSO student organization yang lang in pi mo hi song le kan tila dingin kan tim ki ni he Suwa CSO Cookie P KSO Halloween P PSA tim nawa bon thanewa chu phakan line tin tuni pawin tu bu da halawi masanga namsu boilaya boilaya jong panala azingna ama ya insing ni ke dia namin kisimil pon ati pizinin susunga jong namboilay ta ida ta jong le so ka sa kisimil pon ile adam sunga nasa taapan ni lapi uso zana ni puma zana sangta pi puma in hado na uso ibol pi te ni ang ni mai tan sing tu ni ahi honjo district CSO mina kain tum gi in jisu ya phatman pha na in tin chu teng le tu aki bo pi loi ho asamai pula kuna jong omen Major Rahul honin you can come and join us, brother, and paying your last respect to the departed soul of Pusi Doungel. Hitam sebuah partner yang kita nanti. CSO ho part hung ki chai chaya hi le bana part mangnom ho dinga bana hung ki to ju hin ting le Major Rahul Inzon Tompon khada hin sebe teacher la pon do hin tin to inabanin dunia Ngailut o si Doungel
in ei da ha nau chung hin TSA langa ko ni kazan bol nau bet sa nan nampunin tu mai nei ri ka ti chan ti tan to phan banin ani ti bong win lang holim nom cham khat be ka se nom ti um gan la chong ta ta pa hi kan pi di hi to a ti se ho men bo chai chai la hin individual ang ho ong chin tin kyo ting la chen the church menin Tompon se na kan mai view hi kyo ting la convention na president po ni la ding ting la convention hi among lama jong president po in at sa ilesa ka in la ding hi wa hi family ho hin ting le gabi number 5 ako na jong hi ang kila kay dingin when het sa ina hi hi nang kalso mawa ting le kumun na hindalo sunga jong hin nang pi ay lo la kubong level in jong kithanat pi ta in ka gelogin ting le pakai na cha different thing lin sa the church ni long line in jong ta cha dum kasabin haki pasa pusi dawa kazana kalimna na sanai ang vai kon na lai CDC ganti number 5 to akian kain bolu hele July situation condition ahi pathology in CDC ganti number 22 pon hin kuintin kyu kile temale kato kopi CDC ganti number 5 sanga tuan ipu pau Ngailut naw le sanai to pon khat ai se video he kui tabang individual asset nom malai jong le ha chu ang kila la jing thiu hi in to in jong tu ni asu bi pau ipu u let si Doungel Ngailut na le zabon na le ting le ko tu na ba na patin dam na AP na lai zun patin ka thong le ne yong la tunin insumi te ha nga patin nom che hi it's now copy sunga ade ti a u si Doungel sele insumi te ha e hobunga membership ala now Center Church New Lamblen long I hobungo hi zong le tunin boina zi in ikal song lu te po le ye chun insumi te ho he nga ka ti nom che hi le islai zong I hobungo a hi thong tho ji a chu dunia hi Guki Baptist Convention pum pi thalenga chla hobumi te ho I limna chule Vailhun na ne ding ti hi ki gong hi in pese hi da ho e phamo sa luwa ne lu mon pi di win amasan tem na ka ne ne chule ani na achun tuni ke dinga ka pa hi in pu si Doungel hi ta di sei tare le pathin le khabwai mo chun san number za khat le som da gup na chang som la nga na achun pakai mit mu a ami thi te thi hi man luta ahi ati bangen tunin ho kukinam pum pi adinga ipu ipau hi pathin min mu go hilowi ho zo se adinga jong man luta hi ki hi ahung ki ho mi pi ho zo se an sung la pathin ang sung la pathum do no ni hi ama zalin kukite boina ho zo se da mi za the le mi he the in no mo vi so zo si ge la hi lai ne ta hi ni pa mai ta ai wa ngin Ezekiel le khabu achun hin khozo si ne pa chu pakai a hi zin pakai zin aman ni hin kho adinga nang ma hin kho hi chan a hi ti a e ti ki u chu e hon ikal ha zo lo a hi zin tu ni aman jong Hisi hin khu chu aban jama kal ha zo ta lo wa ale hin khu ki chol do na ane hi sai ti chu hong ki khom lo si ang sunga ta se do no me hi to kil hanen tu ni a hi
Cookie Baptist Convention pum pi inzong Ngailut kazavin jele kasaveti sana ju ama Longdamsa hi pundum khana nampi pun khana hi kahin khule chu phajong achaina huni pai pai tin hiu tin jele deman ibon jawa thalengin Islai muna kuna vai ha do kinna tauna to kan ne de tàu này này cái tàu cái vô cấp bu Abraham Isaac Jacob pati khang khangati kalo kapati long se na ni chanovin kache na wa noi boy na la hi jong le tunin pakai si ki hodinga kapu kapao nang man ata sa Longdamsa ho hi kitu kesa sa sa te dinga ne ko na la je no ko